guys aha rero dutembereye turacyari muri gatanu aho tugeze rero dusanze bari gufura rwose twifuje kugira ngo tuganire nabo tubashe kumenya ese bimeze bite. Niyo mpamvu tubahaye ikaze rero kuri Magaka FM tubabwira ngo mukomeze gukora subscribe dukomeze rwose gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro twabateguriye by'uno munsi. Mwatangira mutwibwira. Banyita Clemence. Dutuye hano muri gatanu. Yego. Ngahereza mugenzi wawe wundi. Nitwa Patience nkaba ntuye hano muri gatanu. Witwa Patience tuye muri gatanu. Reka nunda twibwira ufite mikrofone. Nitwa Patience ntuye muri gatanu. Muri tiranwa mwese mwitwa Patience. None bimeze beza hano mu nkambi ya Nyabiheke. Ko tavuga se ko bimeze bitera? Tumeze neza. Mumeze neza? Murakomeye? Hano ubuzima bimeze bite se, ni iki kiri kugenda n'iki kitagenda? Kitubabaje nuko Amerika yafunze. Nta kindi. Nta kindi? Ubuse nta gahunda yo gutahara? Nta gahunda turayifite. Murayifite? Ubuse abayitishemo gutaha no kujya Amerika? Twataha. Mwataha cyangwa mwajya Amerika? Ubwo ko ntitwasengere Imana ngo ibikore tujye Amerika cyangwa dutahe? Oya twataha. Dutahe? Ubuse hari n'umwe uzi mu rugora? Oya rata ntago tuhazi. Ntago muhazi mwese? Mwese mwavukiye hano? Wa pirata. Ninde wavukiye hano muri mwese? Ninjye na Patience. Wowe na Patience? Ninde wavukiye hano rata? Mumbwire. Mureka mutitaye ku bantu babaca intege. Kwa mugumisha mikrofone we ntiwavuga? Kasi nawe banzuvuye. Uwo maze igihe kingana gute hano mu nkambi? Imyaka ingana? 16. 16? Niyo umaze hano? Ubu ufite imyaka ingahe? Ufite ingahe? 16 nyine. Wavukiye hano? Patience wundi se? Nawe afite 16. Nawe wavukiye hano? Hano muri gatanu se ni iki kiza cyaho kiruta muri 4 cyangwa 8 ra? Pasi wavuga. Ni amazi meza. Hano mufite amazi meza. Noneho mubona amazi ku gihe? Nta kibazo cy'amazi mugira? Wow, zikona ari byiza. Ati mwegereye n'isoko? None se ko harya ni Clemence? Clemence ko yagize isoni se? Oya nta soni. Nta soni. Ongera ijwi nukuri mabuze. Nta soni. Ubu kwa mbere mwese mwiteguye kujya mu masomo? Cyangwa mwarasoje? Njye narasoje. Wowe warasoje? Abandi? Barakiga. Wiga mu kangahe? Senior 2. Senior 2? Ndumva ibintu ari byiza rwose. Ariko no munsi w'isabato ko mbona mwafuze kandi mutagiye gusengara? Turaba ku cyumweru. Mwe muraba ku cyumweru? Ese ubundi bitaniye habo ku cyumweru no kwa gatandatu hano? Mutubwire. Nuko badasenga. Bose basenga hamwe. Bamwe nabo umunsi wa 7. Abandi nabo ku cyumweru. Mwese muraba ku cyumweru? Umunsi wa 7 se kwa gatandatu? Siko babarara? Uri aranyobeje yo kutuyobye. Dukomeze tugana ku musozo, sibyo? Hari nk'abantu mwabanyana ariko batakibana bagiye hanze, sibyo? Mwagira icyo mubabwira? Babitegure? Batwitegure. Cyangwa batumira amadolari? Oya batwitegure. Ariko buri wese niyivugire. Oya batwitegure. Babitegure? Batwitegure. Nta n'umwe ukeneye amafaranga? Oya dushaka ko batwitegura. Yamaye. Kandi hari umuntu wari wambwiye ngo ningera ahantu nkabona abana b'abakobwa
batuye muri gatanu nze kumuhereza nimero y'abatumira amafaranga. dushaka ko batwitegura. Tugana ku musozo tubashimira ati mwakoze rwose ku kiganiro cyiza muduhaye nubwo mufite amasonesone menshi. Ubwo tuzahura ubutaha sibyo? So guys mukomeze gukanda mukomeze gukanda subscribe nanjye kubakandisha akanyenyeri ngo mubakandira akanyenyeri cyangwa hari umuntu ushaka gukandisha akanyenyeri banakadukandira tu babakandire hagira uvuga nimero y'umuntu uzabona ikiganiro ariko abakandira akanyenyeri babakandira akanyenyeri rwose yivuge rwose turaza kuyishyiraho 078 5 karindwi 0 508 sawa ejo ejo ni ukuvuga ngo rero wa muntu we w'Imana we ukibona ino video rwose ahita ukandira umuvandimwe akanyenyeri rwose umutumira amadolari ariko nayo yirire sibyo ra rwose reka mbashimire mabwira ngo mwakoze kandi tuzahure ubutaha sawa sawa.